Pemirsa Bali rajak ngewowohin koleksi mall-mall mewah. Silih tunggilnya nih mall anyar sani wow launching tur ngedautin kramo mewah wisatawan. Ingi punika ikon Bali sani megenah ring wewidangan sanur. Asa puniki kahanan mall anyar sani ngawohin malih kuentenan mall-mall mewah ring Bali. Asa puniki kahanan mall ikon Bali sani wenten ring Sanur Denpasar. Pengunjung miwah turis asing kepanggih ngosekin genah inucap sani kaselehin ritat kala rahina redite tanggal 1 Juni galah tengaine lintang. Uratian krama antuk ngerauhin mall dahat ageng sani ngawinang kemacetan nuju genah ngeranjing mall utamanya ring Margi dan Utamlingan Sanur. Krama Bali miwah wisatawan sani kantun liburan ring widangan Sanur kepanggih rame sani rauh antuk irike. Mall ikon Bali ya diasdun wow kabungkah sampun presiden ngedautin manah krama napi malih kahanan nyani kedagingin antuk estetik tur sida ngaksiang pekantenan Pantai Sanur sani luwih saking tengahing mall dados penaut kramane. Mall sani munduwe jimbar tur tembus langsung ka pasisi Sanur puniki nyuguhang akeh tenen-tenen majang pengunjung sekadi genah mesandekan ajengan miwah minuman saneside ka ajeng sinambi ngaksiang pekantenan Pantai Sanur. Alit-alite taler side meplalianan irike turmaning krame side ngawohin sarin-sarin pemargi antuk meplesiran saha mebali film ring studio IMAX ka pertama ring Bali ring mall ikon Bali. Riase Bali TV.